Israel ram Prime Minister Benjamin Netanyahu an Iran ram an beitu ka khovel me puima thu soi ngai nom zet ilo ngai thachun zom teang tun maya khan Israel chuan Operation Rising Lion ti akal puya Israel sipaiten Iran sipai ho ral thuam hlo siam na mun le sipai mun poimote an beya he beina hian atum ber chu Iran ramin kan ram min beithut theina laka Israel ram adam khochwa theina tura malakna ani kumtam takliam ta atang khan Iran hian khovel map atanga Israel thaibo ani tur thute wall out takin an tlang au pui thina chuwangin he operation po hian atum ma hlotin ma chu chaw san mai kan tum lo ani tuna hian Iran ram thil tun liam ber chu Israel ram ti siat vek ania chumi a hlotin theina nuclear ral thuam nei turin ma an lana sa emema an uranium te po atom bomb pakua lai siam theina turin an ti chak to a tun hnai maya ama an ti ngai lo dan devin nuclear ral thuam siam hi an man mo thar em mai ani he an malak na hi kan ti top nge lo ngai ta a tuna tanga ri lo te thatlem te chung po hian nuclear ral thuam hi an nei thei kat to a he thil hi Israel ta na hlawom ema kan ram dam kho chuana tur ati thron om vek thei ani ti kan hailo hle ani kumsom riat kalta khan juda te chuna sataka suat kan nia nazi ho khan rong takin juda te min soi sato a voinia po hian juda te hian nuclear ral thuam tri biom tak manga beito hi kan du lo tak zeta kan do dalani Iran hian anin soyang ngeya nasataka min bei antum na chu voina hian Israel chuan sipai chakna mangin kan chang leta Iran ram chunga nuclear ral thuam siam na mun puile uranium an song bol na mun te kava beita ane hei mai baka hian Iran nuclear scientist tele an ballistic missile siam na mun puite kan beitel boka ni kuma khan ballistic missile zathum ngot mai Israel rama anron kap lut to a heng ballistic missile pakhat ringot po hian chiat nana satak a thlentir theya tin heng ballistic missile te hian nuclear ral thuam an pai thei reng ti kan hriat a tha ang kha wang khan Israel mi puite chu hlau thong le thlabar emin an om pha ani Iran hian kumthum chungin ballistic missile sing khat lai siam tumin mana satakin an lameka han ngai to chinula ballistic missile sing khat lai mai kan ramzim te New Jersey ko puitiat lek anga han kalu atan chuan arab thlak le ani he thil hi inti thaina satlia ani hau lowa tuna hian Iran ram hian Israel ram ti chiat vek dan tur arwam han le meka an ruam man nama sa ero kha chu a hlo cham chiang le ani Iran hian helpol tam tak ruain Israel ram hi beitum rengin a man hlel thin le a tichuan October ni sari sang ni samni pathuma khan nu nau poisoi lo telaka nasa le rap thak takaron chein kan mi puite in ring lo lai an ron bei thuta rong takin kan ram mi le sa te mi sang chuang an that ani kha chu mai chu du tok lovin kan mi le sa tam takan reng zui bok ani ni ma sela Israel sipai te chu sakai bak nei ang maya che suak ngalin Hamas helpol te Hezbollah te an noilet ve ta hrep ani kha heng hel ho lo ful lian char tu Iran chuan ni kuma direct invoi ni ngot missile tam takin Israel aron ka vak to ti khovel mi puin kan hriat vek to bok kha ti chuan ke ni pon Iran ram chunga an air defense call then khat kan ka chiat sak ve nge ani kha hetianga Israel in kan ram kan lo ven hima khovel mit pui tiral ri theite na taka kan lo chan le thian kan thenom arab ramte tan thlengin kan thoke pani ti kan hriat la na thani an ni te po hian Iran ram khosak du dana wang hian har satna tam takan tok thina Iran sponsor helpol Hamas te kan nuai chiata wang khan Lebanon a chuan sarkar thar thatak alo pian thei pha chutiang bokin Syria ram mi puite poin mabak kung eng takan zo thei pha to ane hetiang bok hian Iran ram mi pui hoi sen tak te u voina hian thu cha du cheu kanaya he kan do me khinang mani in nilova kan be mek chu dictator torot lutuk pol
kum somli paruk chung inram lo rap beta mipui te mason na tur ngai to lova thenom ram te be na tur ral thom rengot ngai to tu te ani kan be jok ni heng laka in zalen hun tur hi atheng hnai to hle chung huna chuan keini hnam upato tak pahnih te hian in thian thatna thar kan nei lenga pangpar moi tak angin kan hnam pani hi khowela kan na par chuak dun don ani ka soinon le du chu tunlai khovel ram changkang jok te pon lo hria ulaka du chu heng mi hlo om ber le torot tak tak mai te kuta hian khowela ral thom hlo om ber mai hi a om tur ani lo tuna hian Iran hian nuclear ral thom te hi nei tumin ma ala chara a helpol thopui te nen na sak takin ke an pen me kani nuclear ral thom hlo om tak mai helpol te kuta om lai mu manga kan lo mu thin kha ataka thleng trep to ania tuna hian Iran hian ballistic missile aka thui thei zong tipung chho zelin heng missile te hian Europe ramte USA te nuclear bomb an la tholu puyang ti alarin thei ani heng Iran ram hroi tu pol te hian Israel ram hi setana te jok min ti thina USA hi setana lian jok tin an ko then hetiang ril ruan putlat awang hian Israel le USA mi puite hi tha min chak zek renga veina hian chutiang tong kamrap thlak tak takamin ko thin tu te chu thu mai ni lovin kutum nen chan le tin an ta me kani Israel le USA hidam rengro se heram pani malak na wang hian khovel ti der thong tu te hi da thatin anom dona he khovel hi ringfa te ta na chen na nom le him zo ka asiam don ani President Trump palaka lom thu kasai duwa President Trump hian Iran ho nuclear ral thom nei tum hi avei leya voitam tak Iran kuta hian nuclear ral thom om tur ani lo ti alo tlang au pui to thin ani vein hian achiang khop mai Iran hian fata missile telein an ram mamo poimo masa jok mi puite mason na tur a haider tlata ran muang taka omlam hi angai to du mi alo ani chuwangin keini chuan chet lak mai lo chu du thlan na tur kan nei lo ani chet han lak phut mai hi atul na in min ur thlu te po ani ve mana ram hroi tu te ta na thulhuk na siam har saber chu kan ma athil hlo om lo in mun mek a hlo om vor to pathen ma le a thapui chuatura in siam mar that ma a lo ma chon hi ani kum zadon liamta khan nazi ho khovelin kan ma chon dan kha a fu lo le a khang hun lai khan ram hroi tu tam takte khan nazi ho kha a hun taka antuk dol du lova ama a lo thleng to in do pui pakhat na rap thak tak mai khan an ril ruwa hlo thon na atu lian lutuka arap thak awang khan in do pui dang a thlen le hlawin an khu rutlata an chengam lo ani ber ram sang hroi tu te khan in do pui thleng le tur kha pumper ram an tum vek mai ani warning sign tam takteng shelo der tlata an malama hlo om lo thleng tur po an mulo der ani ber mai chuti lai ro chuan he khovela in do pui thleng to ara thak ber mai in do pui pani na chu alo thleng ta tho ani kha a hun taka chet an lak lo wangin khovel mi pui nuai zaruk vel ngot mai nun na lakin an oma chung zinga mithi nuai somruk vel chu juda anni mi pui nuai somruk hi tuna kan ram mi pui mun lia thena mun thum zat loi annia arap thak le mai khang in do na rap thak tak a thlen nuwa khan juda te hian khatiang khan thlen non tir an rem ti to lova a thlen non to lo na tura chet lak hun po chu tun hun hi ani veina hian Israel ram chu history atangin thilzir thiam thar kan nei ti kan lan tir meka in mel maten tha chimi vek chuan tum chuan oi mai ro i mel maten nang ma thana tural hlom lo om man siam reng chuan ti top sakro ti hiani Bible min zirtir angin nang ma tha tumte an local chuan tho chuak la lo chet khal mai ro ati ani angin veina hian Israel po keipui angin kan tho chuak ta a kan sahim na turin kan thok me kani kum sang thum liam to a khan mosia chuan Israel mi puite chu thu min cha chak tak le chel takin omro ti hiani veina hian kan sipai hoi sentele kan ram mi puite hi nget takin kan ding meka kan ram ti siat vek tum tu te hi kan bitum mek ani
hetianga kan chet lak na hi kan ram tan mai ani lova khovel ram sang mai pui cheng ten hun no la kal zel tura khovel him le ral mong jok kan nei theina tur ani tela heng kan malak na hi history a zialan alanianga manlaya kan ho tu te ang nilovin keini chuan a hun taka chet kan la ani ti hi chuan lo la le zel tur ten an la hria ang keini chuan thir alin line kan denga a hun taka chet an la ani tia soi kan la ni ang kan ho tu te chuan malam huna thil lo thleng thei an lo thlir thiamin an lo mulok chiang hle mai min la tiang pathian in Israel ma somzel ro se kalome